ye wodi nkomo bebre ye da sese oje brehwe ye wie ni sai de na ye benadenti no awose ye hwese de apomuden so emu nsam no ekro wadaro ma benadadu se ya ye wo Faith Homeopathic Clinic for wo ha ombeboa ye ni edi enkomo mama Faith papa Faith ye chia mo no paper ye da mo asenso se musumo bo dawro e ye fidie so emi enya biditua ye nka nti ye da mo ase apomuden panso amode manti e na muda so gina mo na so a mo ba hanti ebusia mo akwa abai ye nua na bibia boko de nyame adom ye de nyame ase pa Dr. Abigail Dr. Kofi Amponsa and Dr. Boatin and Dr. Sa e mamu nyina ache ya da mo asenso and e benada that's right I want to be any topics aya ye di ho enkomo ada ma Dr. Abigail ye hwe ndan so ye kasa fade ho ye da si bebre Samwe eye Faith Homeopathic Clinic na moti yenka na se mo hwe yen ti ye de nkia kese e ma obi biara Samwe wagibre etie yen se de antefia e kan e benada no pa bia ehia se ya na eye ahokaka ye aye kaka ye ho efa yapomuden ho na ya metai ka se onipa wo ho na se one steady nipadua no abribia se e teach man na se e kobone a unhu wani beba ho so no na ade na eye ono aye kese eye kese nso a de nsem bebre na eba nti ene no mepese meka bibia na se mechiche ne makakra bi efa 1 2 3 bi ti se ye wo yare na se o how na eba nipadua nim ye wo bi a ne symptoms no eye common nti wan hwe ya obeka se eye A anase B but na emfa eho anase enyemu bia bibi ti se fibroid prostate enlargement anase prostate cancer eye UTI urinary tract infection anase STDs no ekura common symptom bia wan hwe ya o de be hyewe but na enye no de di kan ti se lower abdominal pain tembia bia obeti se wayase eye oya titu eko onifa ho ko osisi on ebeye oya pa but wan hwe yi a oyoba o menses beba beka se bia o menses no nti na ma wayase yoya but na enye ono a anase bia o de be hye bibi foforo ebetimi aye sa na me ya me bobosu se fibroid ewo ho anase bia prostate ewo ho oyobema anase bia infection bi na asserting ti se obi ono ma okodwunso so oyoba bia obeti se na se onom eye ne ya ansa na dwunso no beba se be man so a obeti se ne be man emu ye ne ya pansa na dwunso no aba ebia na efisa na ema emu bi bia be fun se ye infection but na nye infection na bia na prostate no kwa na problem bi e ba hu anase bia dwunso no bia obechimo acha but de beba no eye kitikiti bi so ye oba so ye be ma etimi ye obia enti ebia na ewu susu no se dem di kan na emfa ho ba bia na se enye ho na se bia obetimi anya discharges bi bia bon se dark brown and say yellowish in color oye bema ebetimi efi bema ni mu aba oye oba ebetimi efi wase wonum so aba enti na bia o de be hye se bia ade ewe but na enye enumu bia na edisa we ni ba na se bia oba o menses no kwa no time bia o expect say eba no na enye sa time na ebetimi aba a week before or time no anasa time ni betimi apa ho ama week and some days bi kwa abeto so ansa na aba ebi so ebeba no bon se aye clotted dark brown anasa obon se ayi atoto a ebi ewo ho but un se enye normal because I say a flow eye ensure sa aha enti un sa de ebi ana fibroid kwa na ebon ka anasa infections ibi na akofa sa o how we say e de abro enti de bia meka se onipa oto na se unye nhwehwemu ewo onipadua mu a bibi koso a de wo de wadwen ebesie no obeye ho aduro but enye yie enti na baby o se otimi to anamo na wo ye nhwehwemu ewo onipadua no enti na Faith de bia ka se ye machine ne de ehwe fiti uti so ebesi form oba ye misa wano asem eno aska ne onipadua no na ehwe a na ache se de bi adewe ene kontubo se be ko se me hawa me de nam no enu nie enti me so tu anamo anase tutu meka ebra Faith na be ye nhwehwemu ante even ye toilet kwa ye kon efi ye ho ban eche yen ebi a how bi a eba nipadua no but esan say ye kwa dodo na ye ni enhwe enti no ye aye hu
obi betimi akọ obetna toilet ne so for long time ebi aba fi se koko but na ebi kwa na enye koko bia na aduane odi kwa no fiber bia anim fiti anopa kosi anwume enti tembia obenya constipation ebi ono so toilet ne color ne kwa na eba no ema hu se ebi a problem bi efi liver no anase problem bi efi ha enti tembia na ewo se o access anase koko kura ho no ma ebi a toilet enye flashing wan bi na asore wan se blood bi kura ewum enti ne se wan access niema bi a unhu se wakomoja mpo enti time a ubehu se ai na eya too late enti de bi a meka se nipadua ne de ehia ti mesel samme ya wajibe ehwe me no tutu anamo anase to me kanabra faith ene ana week e free screen de bi a ye oba ya nyuska ti angase miniska enti minti me ko oba ye best kan nipadua no ni ahwe detox oba se na meka toilet e bi kwa na toxins nko na ewo nipadua no ma e cause sa dewe oba ni eye detoxification no e de mawa ebe sane ne mama wan kasa na wani beje junso ya obi ho junso a obre oba ti ya ye de abe mama faith adaro mo de abe oba ne de mawa ansa na be fi OPD ko abeba be hu doctor na junso o junso free e ma hu se ene makwa adane iti meso samre tutu anamo ebra faith oba onso benya yada say yanko Dr. Amponsa mama mfa number ntu dwana yemfa number no number Faith Homeopathic Clinic edidi ejuma na 0540 71 0940 0540 71 0940 and 0244 58 38 59 0244 58 38 59 you can Faith Homeopathic Clinic said Dr. Abi Akan on say ye fa kwampa so ye hwehwemu se na be bebo ni pedua no hwehwemu aye yenso ye nkotan baabi ye se ye free medical screening ba be da fidie nso be check ni pedua be hwede ni pedua na duru sabre ya ho odin no ebe na be kire onkokora bom de obeye obi ho a onyini ono maame na mo atimu se hu maame hunu ba omu nyina fra because o maame kora ho odin ho ofesini no ono papa na masa na tie e na sabre se wo hwe ni pedua ni ya eno na wunyina ebe boa ma nso atumi atrase edi dache ko sabre na wo bre time abenye scam yesi anyway ni atutua ne mapi eno nti na esi brabe yehwemu ye o yade awo pia ya ebe ni pedua mu a ese ni pedua no eda ne ho dipe na ebikun ebi ye cancer wo he cancer se de esi se ni pa eba bi o take years bi o kura 6 years 10 years na ho di but eda ne ho di na ebikun nti na ese da ne da brabe yehwemu ye yade bi o ho eba ese wa poso kotodwe wo chika se ema osisi chia ese o hye ne nso ena yade bi wo e ba nya se ofitia no afa aduru no anom ye hwehwemu hunu yade no ansa na wonu modu ye woni me bi wo ha wo ni pedua otim se ade we ye wo no e yade a ehu but wo so no afa aduru na wanom because onim se wo clipping no because what is onum painkiller pain be ko but ye se o hye no so no se ni pedua no wo nua na yade ne ba ye no num painkiller e pain ne ko e bia wo de ntesa ena ni pe bia nso yade ba e wo de ye wo o cells na wo ni pedua mu a eno ne the basic body building blocks na no ni pedua fapem ye me ni pedua ni gina ebia wo time o ye adwuma kopem o cells a e wo liver mu no e ye adwuma 18 months ena de e wo adwuma de e forever kopem so bewu nia o cells na red blood cells na ye adwuma 120 days ena o cells na white blood cells na ye adwuma 13 days pe intene te bi hia enuane ahode wo ma be prepare ehia iron vitamin B12 B3 vitamin C any ade ansa na timi prepare sa recover it is one when ye na you wa bien say wo di ni pedua ni di agora ensa dodo a wo di me ni pedua no cigarette dodo a wo di me ni pedua ni nyina e ni pedua ekum ni pedua no wadua ni a wo di nso enye enkuta ahode no na wadua ni mu no ti de bia wo yare ye obi ho ha no e bema ne mema yo sam nye but onim se ono obebe da obenum adu adenti ono mama ne bema na sorry but also on says how bebe kra obema ntimi sorry ya obema bi o wa ohu ne yira ne bema sorry eda nani na so obebi na o wa bonten no na sorry obedu fia en sorry e betumi de ba diabetes mi de ba oye kese busu bebe abema etimi ba e na se ohu se obema bi o wa da bi o frustrated na otimi se ne bema sam nye bebe bi a ne mema yo sam nye no oni akodu owu oba kwa na openo ansa na obeka che no otonuane aboka ansa na oka che se openo tim se the mema yesom na nye de bia wodini bibi boko na ebia so ogina camera ti a enipa na kasa bi kwa no de okasa wi ndaso daso na ogina ho no odwe no o MC a no utum se sound no nye no otio no he he was very frustrated
oba bi ono nso ne menses na say ne ma bi nkoye no o infection no ono nso de bia no odwene na no so ti eno nti ne yeka say yade de beba why nipa ne de untumi nka say onyare yedidi ye home ye no nsuo enti efie wo mu no eba ye ho no ba ye twefin efi nipaduan mu obi meka ne yade hwese obi ti o ye kese bro so utumu so o ye kese Ghana o ye kese na o hie odam for so ho ayefe de bia ho ayefe na wo sresre kese no so yade bia ebi a eba ena mo nipaduan ye kese obi yem niema ne liver ne kidney no esei onhwe obi anu nsa we na muno sa ma nipaduan esei na die hu kese pa yeni yeni na die tuta gu so no wuta die dogu ani so a ebetimi amoni na dum but e wo so ye nhwemu se e te na esi so a wa ye nhwemu waposo koto de osisi chia obi nya ulcer na odi anka na onum energy drink na onum nru a na odi empesa de no de bia na wo so tintimi sew wo ya de na wo se aba ebeku no faith ya ba se ye bi ye fi ho am ya de kwankro ne yehwe nti ya de bia ye hwe odwunso semo na se tata koto de ho no ni nyina ba ye behwe am fa namba no feyin ye wo Accra ha Santa Maria Antiku Junction obata krade a ye wa Naje police station nche ope Koforibia ye wo Pale Junction Oko eye Western Regional ye obugo so oda se dabo gadan nchen okumase de na chese woduru ahenema kokobi 18 wope me so fa number no fe ye wo be nka wo ya de ye ne ebehwe ya de no ne ma ho odu ye mu odu ebetu ase ye kwa emebim number no eye 0547 57 84 94 0547 57 84 94 and 0540 71 09 40 0547 578494 and 0244 583859 we Faith Homeopathic Clinic e adwuma fidwada kopememeda tabia bebebia ebehwe ya de bia nso bebebia no ebehwe to asiam no yada mo se papa panti Faith Homeopathic Clinic na yete won kan fa number ne sisi a na frɛ so boss o wan mo so de wo ekire wadwo frɛ wo ma o mbeje wo so ma men koso na men kai wo se ye nyini nyina no Malta ye nim Malta Guinness da so agina na so den sakra kakra na aba container no ho a ye new jeje can new jeje can so masesa can na keke ne mom de wo mu no content no you know Malta Guinness na de the same to me sure kokonum bi na boost you immune system no vitamin B na emwa opa trimika obowura supermarket be bia so opa Malta Guinness new jeje can no bi na onso watime e dia your program bia ya wo ye ne ha na brema kwan na ye nkomo no ye de asie meja da to ne anopa me chia memo ache ye sure se wo hwe na nati wa woni dwabemfo nyina nso ye chia mo se magebre hwe ebie nyame hyehyira mo nyina ba kwasi sia boaten ayekrado de asemidi kemba owi ankomo no ne pensempensemo no nyabre ne adagema ye ne tiebi yedase